Babe, hari ibintu nari narakubwiye. What the fuck? Ni ibiki? Babe, ndatwite. Cheza. Ewana. Ubu ngubu ngiye guhamagara sheri wanjye kabisa. Invitation byo mvuye kuzikoresha ndakeka nta kindi gisigaye ni intwererano n'ubukwe bundi nkahita mutsindira fresh. Kamuhamagara ahubwo mubwire inkuru nziza. Ndamutsindira kabisa ngewe nta bintu by'imikino. Allo? Yes babe. Babe, umeze? Meze neza shu, wowe umeze ute? Nanjye meze neza. Ewana nanjye meze neza ariko ndananiwe byatari. Shishiri, ko ari umunsi wakoze iki? Baby mvuye gukoresha invitation. Ngo? Mvuye gukoresha invitation baby. Invitation y'iki? Ese baby kanyuri bagiye ko dufite ubukwe kweri? Ntabwo bishoboka. Invitation ubukwe yawe? Baby ujye nawe ntabwo uzi ko dufitanye ubukwe mvuye gukoresha invitation. No, babe, ntabwo bishoboka. Ibintu ntabwo byambaho. Baby why? Oya, ntabwo ibintu byambaho. Why babe? Babe, hari ibintu nari narakubwiye. What the fuck? Ni ibiki? Babe, ndatwite. Jesus Christ, uratwite? Yego shu, ndatwite. Baby utwite gute tutarigeze turyamana? Why? Babe, ndatwite. Nanjye nisanze ntwite, ntabwo nabishakaga. Iyo ni inda y'umwuka wera ko wambwiye kuri isugi ko tutigeze turyamana ko utigeze unakora sex. Iyo nda yavuye? Oya babe, nyine ntabwo mbizi ntabwo. Gusa babe, I'm sorry. Jesus.